Kayak kiye dina-dina rawat. Ora tau ana resike bebar blas. Kayak ke sapu ngasin tong grontong, peta-peta. Ekor teng tuku acang. Yu, nyam nyili sapu guys, sapune sore peta. Maning orang rasa guys sapune nyambe ompong tong grontong kayak sapune kaki-kaki. Buset, cembulake merek kasih paling elek, jarku nanya paling elek lho. Ada harga 5.000, loro teng tuku acang jadi banget. Neng gue tuku seblak tuh kebat, gue tuku sapu emang. Oh, gini ramai nyong apa ngomong apa ke dewek? Nah, iya, jebulane ngandai awake dhewe. Jebulane ngandai kok bakal kok kerasa malah nyong lebih kena mental dewek. Gandaya nyok kerasa, tapi kerasane kecuil soalnya sapune nyong pandan peta ora kene kok. Peta, tapi orang nyilih, ya bener-bener peta. Janesian ora peta lorone gue. Tapi sih kena gue seminggu. Lumayan, gue tuku seblak daging. Yuk, tiga apa? Mayu gas lah.